Bor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Kakasi Students Union hakalai trik unailan aja pun Rio kadawa ek sarkar jela banweng ne suspend mador yu deputy commissioner baju superintendent of police ke East Jaintia Hill District kontobru yaki pulit ba iki officer ke Meghalaya State Pollution Control Board nalor bakadawa badi ban pendam ru ya ka public hearing jongka Shri Cement Limited berapa long hakalai hui trik naitung aja pun Rio haba keren skilap thai khubor hadim bla IT ya dorkas haka office menteri rangba ka jela ukan rat kisang ma ujonas ke tiga KSU usamla Ruben Najiar ulong baka senggal aipor yak sarkar tangha po kasan sengi ban pen urlong ya gani jing dawa hendai lem kumta kaseng kamban sia ban pelong ya ki jingiki ula keno ru bay ka jing pelong ya public hearing kadan ka jing sela na sheldat baka dai halor kata kanong rem baka seng ka dawa padi ban pendam no mardor ya ka public hearing namar ka jing syak hanglat ki bri ki persya bani esimenta haka public hearing wat hadian bakaseng kalai kran bagi buah sensyar ka East Jaintia Hill District ban pelat dak basuk ya baru agi besim benta haka public hearing handai ka bas ngosi kalong bah kami jong kalai phau tarik naitung aja pun Rio kipai ba gi persya kila sya kawang dagi tiaga sagi pulet bar haka step life way tarik naitung aja pun Rio kipai ba ai batmu ban le sya ka public hearing kila sya kawang dikimau haki mafia Ketika jingwan jimbu dorkas ko jungi mtagasngi kalai tarik gas aja punrio ya Chief Minister jongka jela kadi halor santri kiman bat ngi ai por khatsan sngi ban pentri kam kiman lem kumta ka seng hapshim kiwi senjam ban ki ka seng hapshim nikum ki senjam ban ai por khatsan sngi ya sarkar namar ba nilai I ya kajing syak thambor jongka jat punrio nak yang jongka sarkar ka balaja ketika hande East Jaintia Hill District hawde baka Shri Cement kajing top kajing syukor kajing lamliar nak kalian ka sarkar khabdi baka MRC bat kiwi ki man ti ngila ai por khatsan ski ya ka sarkar bakin penteri kam kini jing dawa jungi baro lem kumta kasing kan dan wi kelan handri ban mi bat ba ban yakhi ka baningkong kajing dawa kajing kalong ba ban weng ya ketika public hearing ban cancel ya ketika public hearing kabal aja kabudi juga season di tamban weng kata public hearing agak juga poru di ban weng kam mardor deputy commissioner USP ke East Jaintia Hill District iki office beres jungka Meghalaya State Pollution Control Board baling dawa ya kata kalong ba ni ba hatus ni katkum ke la patai board pilai cover itu news ba iki ba persya ban cakap hearing kim syara ars ni nalai sini syua kapor nak kalian juga seng ngila ikendu UDC ngila ikendu USP ngila ong ba man kapor dengan lead dan community kerja public hearing ki judan bet ki syapen wet nak kalian jungki patpa baki beri ki bakersan ki bal apai pisat ki cement factories ngila ong baki ki ban I free passage chingi baro ngila batai ngila shim ki phone numbers juki police in charge baro ki ban yarap hatu baseng Henry hatu baseng hapor baki lead pat ki dekat ki chui nak kalian juga seng steng miet hapor baki poi hata kalenti ke badum isya kawang tiar gas baki sakut no steng ti min miet ki kawang tiar gas ki pulet mesti pat ki kawang mau ki kita ki mafia sungki jongka Shri Cement ki labun mut labun mut ki kali ki ajulor labun mut ki bamsal haka juga por undi kata ki dati ya kata ka surok ku bamla bonum ailat ban lek bayanu ino baki net cite sepo jaka badon ka public hearing ti kini ki ja kim la banja klem ka jing tip jung ki pulet klem ka jing terikam ka jing snok ti lang juki pulet namar ba ha tu baling ila angnu bonong ta namar ba ha tu sing ila dak spasien ila kwal UDC USP iki thanat ki badan ha ki area hindai indan manu bopek ya kwal tekani kadai ka konspirasi ka bahe takada ka jing dawa ka jing baningkong ka di ban scrap ka ni public hearing namar kadai ka jing sya thombor ka jing don bor
jong seriusman bat ke sorkar bat ke kum kasing in melaban aila dah lor ding benta bat bangin wang kamru ki UDC SP bat ban initiate ka departmental proceedings persya iki te nakalian kasing ngila kadang bangin nya iki jing ular top ki jing syukur baka jing tombor jong ka sorkar jela tingin sim la shuban yaisha ning la shuban up kita ki iki baro tingi ai por khatsan singi ya ka sorkar bat lada ka sorkar po kini khatsan singi kamla man pentarikam miki mat jingdawa ki jungi te ka seng ka hapsim ka habmi badan ban belong ki jingi Hey, up, ruko. Shwaba finshet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya par kamaryang rukan ktasyo. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we katham artli ki jala ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na ka ta ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan